بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان واستنى بسنته وسلك طريقه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري، ورواه مسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towɗo seniɗo handuɗo e yettede yen tori yo juule en laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo nuli e meɗen saabu yurmede yo juule e sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan ala tawra kan dina jokkuɗe allahumma amin. walle fiɗon ɗo yo Allah yurminamo himo jokki ha joni mo sogga makuji nelaɗo ɗi o maaki ɗin fi ɓanginangol ɗen ɗuɗugol laawi moƴƴereji ɗin ka heɓorta ɗon wonde neɗɗo on wota o welsido si tawi o ronkiri ngo sengoɗa yo nangir ngo sengoɗa kadi. oɗo hadis mo addi ɗo ko kanko woni watti hadisaji 17 on e ngal dambugal ɗo ko kanko watti hadisaji 134 bi deftene fuɗɗa jangede. oɗo ko Jabir bin Abdillah woni ko fillimo radiyallahu anhu qala kanko Jabir o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo Allah o maaki kullu ma'rufin sadaqa. kala moƴƴere ko sadaka. ma'ruf koko yimɓe ɓen andi hakkunde mum wonde ɗum ɗo no moƴƴi, yimɓe ɓen no yiɗi yo ɗum ɗo waɗe, mo ɓe no yiɗi waɗanede ɗum ko ɗum wiyete ma'ruf. itta urf koko woowa, ko yimɓe ɓen woowi waɗirande moƴƴereji ko yimɓe ɓen andi hakkunde mum dogi fer hakkunde men woni aada wonde ɗum ɗo koko moƴƴi tawi sharia on no jaɓi ɗum ɗon mo waɗi ɗum haray o waɗi sadaka. o addi ɗo ma'ruf o waɗi mo nakira. kala moƴƴere hum wo moƴƴere hum kum waɗanɗa neɗɗo ma kum waɗɗa hakkunde ma e Allah haray wonanima sadaka e caka waɗugo sadaka mettafi. oɗo hadis ko fillimo ko imamul Bukhari ittimo e Jabir. imam Muslim no fillimo kanko tigi, kono kanko ko ittimo ko e Hudhayfa ibnu Yaman ko sahabaɓe ɗiɗo mo ɓe nani nelaɗo no maka ɗum feere joni noon mo ɓe fillanoyi talibaɓe mum ɓen ko noon a hadis goto arayi har no ardi laawi sertuɗi ko waɗi goto en fof yen hawta ɗo nana yewtere nde goɗɗo yewti goto bo ɓe ya filloroya feere joni noon ɓe on tigui fillani ɓen ko ɗum wiyete tarigu mum on ma sanadu mum on ma silsila mum on ko ɗum waɗin arayi hara no ɗuuɗi wonde tawa ko goto petti nani feno ko laaɗo maka toon ko goto woni ɗo ma ko buynani kono ko goto tum filloyi luttuɓen kam fillanaki e goto. oɗo hadis e heedoɗo ɗo ko kanko watti hadisaji 19 ka dambugal ɗo kanko watti 135 bi deftere nden fuɗɗa fayin ko kanko Jabir woni ko fillimo. o wi nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maaki ma min muslimin ala wo e julɗo wo julɗo yagris mono tuta garsan tutateri aawa leggal aawa ko warata lasawol harana ko daroto woni fof ko garsa wiyete. ala julɗo mono aawa teeri ɗum rima goɗɗum ara ñaama ɗum illa kana sina wona ma ukila minhu ko ñaama kon e mum ndin aawateeri makko ɗum lahu wonanimo kanko aawɗon sadaka tan sadaka.
sadaqatan sadaqa aw kana illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan nam ko ɗum ɗo holli wonde julɗo on yo wakkilo sadaka no ka heɓota ɗo no ɗuuɗi kala ko julɗo aawi lekkun kun o aawi tawi ko rimay kun ko o tuti o ko tuti tawi ko rimata ɗum ɗon ñamatake sina tawa himo mari tawa wonanimo sadaka siko kullu ñaami ɗum ko daabehu siko neɗɗo o wi wama suriga minhu wujjaka e ɗum ɗon kadi wama suriga minhu lahu sadaqatu kala ko wujja e mum kadi haray kanko sadaka wonanimo si goɗɗo ari moltini ari ƴetti aɓan ka guyka ɗon ɗum ɗon ko ɓiɓɓe adama ɓen tun siko kulle ɗe daabeji ɗin ari ñaami kanji wiyatake ɗi wujji ko woni kanji ko ɗi ñaami kon ko joom majji wonɗo e ne'ude ɗi huutoraɗi on madama ko wonaɗi e ne'ede ko on ɗon aray woni ko fawi yoɓugol kanji ɗi annda ɗum ɗo no harɓe ɗum ɗo no dagi ɗum ɗo no waɗe ɗum wattake ko kaari jeeyi ɗum ɗo na kaari jeeyi ɗum ɗo kanji ɗi annda ɗum kanji ɗi wiya tun ko ɗi yi o tawi iɗi hato gine ñaama goɗi ñaama ko jeeyiɗo ɗi on sakkotoɗi inna ɗum ɗo ɗo on nawi ñaamuɗo de o wi wala yarza'uhu ahadun ɗuytata ɗum ɗon hay gooto illa kana lahu sadaqatan si wona ɗum wonnamo sadaka raza'ahu arrusu oɗo itta musiba ani ruzi'a fi ahlihi o heɓi musiba ka ɓeygure makko ɗuytorama ka ɓeygure makko arrusu ko musiba ko tana ko albalaw ko ɗuytare kala ko ari ñaami ɗum ɗon ɗuyti ma bonni haray wonanimo sadaka rawahu muslim oɗo hadisi ko fillimo ko imam muslim wa fi riwayatin lahu ari e filla e makko kadi fayin ka o fillo e kanko imam muslim filloroynone go kadi o wi fala yahrisu almuslimu garsan julɗo awata awateri tutata tutateri fa yakulu minhu insanu neɗɗo ñama ko o tuti ɗon wala dabbatum wona daabe hun kadi arta ñama ɗon wala shay'un wona hay hunde arta ñama ɗon illa kanat lahu sadaqatun si wona ɗum ɗo wonnamo sadaka illa kanat lahu sadaqatan sina ɗum wonnamo sadaka ɗum ɗo hani an ɗum ɗo wonani ko welo welo wonande remoɓe ɓen ɓayɗen andi ka ngesa orde ka ɓendi heeɓi on tigi o wa'ude o mooɓa o yaaɓa o natta o adda ha ɗum wontoya ka colore ma ka saku ma ka tumuswal ha ko ndemo una ndemo nokka ɗum ko hibbata kon ndemo una ko hibbata ɗon ko ha so defi ha ka ndemo ñaama ko gabbe ko yana samata ko nden andi ko aray ko arsike kulle buy e yimɓe bus woni ɗon ɗo ko yettude Allah on ti yo laɓɓin tun anduye on o laɓɓina reedu makko ɗum hara heewali huɗugol o anda ɗum ɗo ko sadaka woni e wadde wonnoɓe aawde ɓen kadi ɓe gandi leɗɗe awaɗe woɓɓe no awno leɗɗe ɓe maayi no woni joni mbi ɓe maayi woni duuɓi 50 ha joni leɗɗe ɓe awnoɗen ɗen no rimude no ñamede so neɗɗo daari ɗum o tawi yo wakkilo de wakkilo aawa yo on tigi aawugol ngol ko ɗum ɗon ittata tampere itta heege e leydi remugol demal e aawugol si tawi ko laawi développement ɗin ɗi rewra e muɗum ko ɗum sorta e leydi wo leydi fayda ko ɗum sortani e tampere ko industrie o e agriculture o ko ɗum ɗon hannde aduna o fayda ko ɗum ɗo tuugini e muɗum fi développement ɗum ɗon ko fi aduna on ko one wonɗo ko fi lahara o kan itte sikke ɗum ɗo holli julɗo on no haani wonde e produise o wonɗo yaltinowo goɗɗum waɗowo ko tawata nafay ko heewi kon leɗɗe ono leɗɗe lemun en leɗɗe mango en leɗɗe piya en e ko way tawno ɗeɗo ɗe ɓuuray joom majje juutugol balɗe hode leɗɗe goɗɗe tawata ko ni mandorɗaɗe a fintawɗa ko ɗe jadɗe tongoronmaje molanaɗe ha joni ɗe hino rima ɗon produise ɗon goɗɗe hayray ɓeyde ko mamiraɓe amen ko ɓen awno ɗum mamiraɓe amen ha joni ɗum no ñamede kala ko ñaami ɗon ko kullu ñaami ba ko neɗɗo ñaami ba
ko mangore ko lemunere haray ɗi baraji no yaade ka tawa ɓe toon kaɓe waali ka gaburu maɓɓe ɗon yaha ka compte bancaire maɓɓe kamandake maɓɓe moƴƴi woodi ɗum ɗo fotaka e wersindede warawayahu jami'an min riwayati Anas bin Malikin ɓe fof kamɓe ɗo no kadi wandi ɗo ko wi ko rawahu Muslim ko imam Muslim on ko filli oɗo kamɓe ɗo noon himɓe fillimo kono kamɓe ɗo kaɓe fotti ɗon wona Jabir kaɓe fotti ɗon ko riwayat ko Anas woni ko fillimo kono ko nafs hadis goto yon noon imam Muslim weddori fillagol kadi on hadis ɗon ittamo e Jabir qawluhu konngol makko mo firande en toon konngol mettuɗi fiiɗi satturi ɗin yarza'uhu ay yanqusuhu no ɗuyta ɗum al-ishrun hadis wattuɗo on noogay ka dambugal ɗo wattuɗo 156 bi deftere nden fuɗɗa fayin ko kanko Jabir filli qala o wi'i arada banu salimata ngol leñol ɗo ɓe faalanoma ñande goo an yantagilunde ɓe eggata ɓe ara gurbal masjidi ka takko juulirde kaɓe hoɗi ɗon banu salima kaɓe hoɗi ɗon no woɗɗiti seeɗa juulirde nden koye balliye ɓe faala noon joni argol ɗaɓɓa leydi takko juulirde nden ga ɓe wona ɗon wani iwgol ɓe toon seppa ara ha ka juulirde nden sa sallam no woɗɗiti fa balaga dhalika rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ɗum hewtinelaɗo wonde ɓe faalama eggude ɓe ara takko juulirde nden fa gala lahum laɗo makani ɓe innahu ko haani kon andude kon ko jari andude kon tigi tigi on kadi balagani hewtilan anda kom wonde onon turiduna on faalama iɗon faala an tan tagilude eggo ton ɓurbal masjidi aɗon ka takko juulirde mi nani ɗum hewtila mi humpitike ɗum ko noon woniri fa galu ɓe enni naam ya rasulallah ko noon tigi nelaɗo no hewtirma noon ko noon tigi ko ɗum woni ko noon min anni ko ɗum min diisodi ko ɗum min faala min fottani ɗum lagadi aradna dhalika min faalama ɗum de fa gala nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam bani salimata diyarakum tuktab atharakum rawahu Muslim ɗalo maki ɓiɓɓe salima onon golleñol ɗo banu salama diyarakum ay ilzamu diyarakum wone ka galleji moɗo wono diyarakum ko maf'ulun bihi diyara maf'ulun bihi wa mudaf kum mudaf ilayhi mabni ad-damm fi mahalli jarri oɗo fiil on ko mahdhuf yani yuqaddar bi ilzamu diyarakum wone ka galleji moɗon waɗɗintinne wo hoɗugol ka galleji mon lutte ka galleji mon ɗon wone ɗon wone ka galleji moɗon cile ko wonɗon e cilade palande ko wonɗon e palade teppe ko wonɗon e tippude iwa ka galleji moɗon ara ha ka juulirde e ko hotir ton kon ɗum windante on baraji tuktab atharakum tuktab on ko fi on waɗa ɗo jasmu sabu ko jawab fi'l amri diyarakum mana ko ilzamu addi fi'l amr addi jawab makko on yeeso on no kadi watte jasmu wone ka galleji moɗon ko wonɗon iwde toon ara ha ka juulirde on batte ko wonɗon e arde ɗon kon ɗen cilande ɗon on windante ɗum so gimmike ɗon ari ha ka takko juulirde ɗon haray ko iwa toon ka suudu ɗon aron ka julde ko windata ɗon kon ko seeɗa si tawiɗa on heɓayno cile guluji tati on heɓayno darajaji guluji tati bakkatuji moɗon guluji tati monte on arino joni ko tawata ko 500 joni haray ko darajaji 500 marɗon ko bakkatuji 500 montante ɗon wagutuɓe hedde to ka guluji tati ɓasi ko dollar mum si tawi joni a yeeya hoɗoy leyto ko baya leyto tawi ko toon iwata tawi a heɓay ɗon cile guluji tati cilal be ko dollar dollar guluji tati ka arɗa juunuɗa o howtuɗa
dolaguluji tati anayi ka compte ma joni kono ɗo kadi tumbuno woodi ɗo siko leyto tumbuno sumberno toon siko ga tumberno ga joni compte mum darnata siko ɗo noon ɗo ko cile temeɗɗe tati woni hakkude juulirde nden e tumbere nden woni ɗo ɗon aray waktu ɓe waktu ko dola temeɗɗe tati siko to ko dola guluji tati ene compte on tigi hoɗirta tumbu on kon tigi sodata wallahi ko leyto on tigi sodata on tigi on leyton toon no foti ara hendu munduno ɗum anno toon no ɓatti maayo ngo ɗaɓa e argument ji ɗon haysina o feŋinali directement ko o faala kon kono o ɗaɓɓa e dow ha wonoya toon neɗɗo no yiɗi heɓugol ko ɓuri moƴƴude ko enen fayda koko adna ɗo ko ɓuri moƴƴude ko adna kon ɗum ɗon goɗɗo woyetta ko en kon to reweten ha yeɓe ɗum en jeejatake en rerɗintake ɗum ara wiyno wakkilani hoore mum no encouragé koka lahara to ko toon woni haray ko wi e kori ono kadi waɗi ɗum no moƴƴi on tigi jeeje allahu mustaan wa fi riwayatin ari e fillaye goo inna bi kulli khatwatin daraja tabiti wonde no woodi kala palande kala cilande daraja mo on tigi heɓata rawahu muslim wa rawahu al-bukhari aydan bima'nahu min riwayati anas radiyallahu anhu imam al-bukhari no filli o hadis kono ko ma'ana makko na konngol ɗo juste kono kanko ko itti on ɗon riwaya ko e anas bin malik wona e jabir bin abdillah wa banu salima bi kasri llami o laamon koye waɗe kasra ni salama e salima no waɗi banu salama no waɗi banu salima qabilatum ma'rufatum min al ansar ko gorol andangol e takam ɓe madina wa atharuhum yani athar tuktabu atharukum athar e khutahum ko kilanɗe maɓɓe palanɗe maɓɓe ko ɓe paloto kon iwgol ka suudoya ka juulirde e ko ɓe hotirta kon hadi wal 20 hadis nogay e go'abo on ɗo ka dambugal wattuɗo 137 an abil mundir ubay ibn ka'b radiyallahu anhu ittama e ɓe mundir ɗulle ko ubay ibnu ka'b qala o wi'i kanko ubay kana rajulun gorko goo wonino la a'lamu rajulan ab'ada min almasjidi minhu mi anda gorko hay goto woɗɗitiɗo juulirde hewtimo gorko goonu imo woɗɗiti juulirde moƴƴi ha kanko ubay o wi'i mi anda goɗɗo goo mo suudu mum woɗɗiti hewti suudu oɗo gorko wa kan la tuhti'uhu salatun wonino julde wopatamo ka juulirde la tuhti'uhu salatun yani o tultata julde o julde kala julde haraymo ka juulirde faqila lahu o wi'ana noon aw ma ɗum fa qultu lahu mi innanimo ɗum haray ko ubay wowlu mi innanimo law ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda sita hara noon a sooduno mbabba waɗɗoɗa mbanɗon ka niɓe ndeɗa ara ka niwre wano geeje ɗen subaka on wa fi ramda e fewdo leydi ndin wuli ɗum ka fana e ka alansara hara ko ɗum waɗɗotoɗa hara no law si tawino sa soodino ɗum haran ko ɗum ma fawtinde ayno ɗaɓɓa moto hum e ɗaɓɓa vélo hum ay ko mbabba on tumati ko mbabba e puccu e ngoloba ko ɗum woduno ko ɓurno fandude kon on tumati moyen de déplacement ko mbabba ɗum noon ɓuri fandude ɗum konti vélo fewno ɗo heeda ɗon mbam puccu hewte ɗon noon puccu ko puccu ɓurno wonde wonno onno wiyete V8 je ɗen on tumati ani ko ɓurno yawde ko naɓata yimɓe ɓen on tumati ko puccu weƴƴi ɗum ngeloba ko ɓurta rondade kon ko ngeloba ɗum ɗo wonno terrain no ɓurayno rondade kono kañum uyira wona puccu o yahino sooda ɗum moyen de déplacement hara seppale yahay ɗo e niwre ya seppa yaha e ka fewɗo ka leydi ni wuli ɗon fagala o wi o jaabimo ma yasurruni weltinalan anna manzili wonde galle anden ila jambil masjidi no ka takko juulirde mi faalaka koye min suudu andu won ka takko juulirde nanden fowtere mi faala few inni no min uridu miɗo faala an yuktaba li nde mi windante mamshaya
yaadu andun ila almasjidi faade ka juulirde wa rujui e hootugol langol ida rajatu simi hooti ila ahli ka ɓeygure ande miɗo faala komi iwata ka suudu am mi ara ka juulirde mi windane ɗin baraji ɗo simi iwi ka juulirde miɗo hotta kadi ka suudu am ka ɓeygure an ɗum kadi mi windane baraji ɗi ɗo ko ɗum waɗi mi faalaka hara no ɓatti ko buy mi heɓata ko buy mi faala ɓeɗo ni reeruɗuɓe e fi moƴƴereji ɗi fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah maaki ɓa o nani ɗum o maaki kadi jama allahu laka dhalika kullahu gonɗi allah moɓanima ɗum ɗon fof o jonnima baraji iwgol ka suudu ma ara ka juulirde e iwtugol ma ka juulirde hoota ka suudu ɗum ɗo fof allah waɗanima andi alwasail fi mana almaqasid walgayat ka ƴangal ka rewete ɗon fi waɗoygol hunde ne jogii ñawoore hunde watten nden tigi nde wonnomo no hoɗi ka woɗɗiti ka juulirde o arata o juulata julde jama nden si wona o seppo ar immagol ton ara woni o waɗɗi woni o seppo so ari kadi ka julde ko ɓe o hoota ɓayna ɗon o hoɗata idan argol ngol ko fokkitani ko juulugol o ari ɗo yen andi gasdu makko on ko juulugol ko ɗum simo arde haray mo e ñawore wonɗo e juulude o heɓa ɗin baraji ɗo joni noon simo hootude ɗon ka joni ɓay ka makko woni hootude haray san fou o woye allah subahana taala ko moƴƴo ko yurmeteɗo ko dokko ne ɓay ko ɗum ɗo arannoɗa fi hootugol kadi ɗum kadi hatta mi yoɓe aller retour en andi koy so a nelani goɗɗo ayi addanami hunde kaari ɗo ma arɗo miɗo faala ma yiide na ale on tu yoɓantamo yoɓanama aller retour siko ale to wene noon mi ko ale tun no mi yoɓante retour o a debrana e hoore ma o heɓay ko haaju mon na haaju on joni mi ala yaade kaynama déplacement mo a yoɓay aller retour mi wakkilo tawi hay neɗɗo no wakkili yoɓugo aller retour fi haaju muɗum allah subahana taala kanko o wala haaju e konne e rewde makko konno ɓaare kanko yamire en waɗi kanko waɗanayi en fof ha yona kette rawahu muslim ko filli o hadis ɗo ko imam muslim wa fi riwayatin adi e fillaye goo inna laka mahtasabta an tabitino wodanma ko tañƴiniɗa kon ko hasbiɗa kon ihtisab hasbitorgol ko wigo amiɗo wadde ɗum ɗo fiyo mi heɓu ɗum ɗo ɗum waɗi la sa sallam ko makito man sama ramadana imanan wahtisaban ko waɗugol hunde har no tañƴini joddi mayre o an ko tañƴiniɗa joddi mum ko wonɗa e waɗiri no fi joddi mum ko laɗo makiɗa mari ɗum nan ihtasabta al ajra fi dhihabi ila al masjidi wa fi l audati min al masjidi ila baytika la kadalik o firɗo o wi arramda'u ko wiyete ramda al ardu allati asabaha al harru shadidu woko leydi ndi tawata nguleydi tiiɗu ndi heeɓi leydi ndin ani nguleydi tappi leydi ha ndi wuli kati susa tippude ara waɗa paɗe ko ndin o wiyete arramda'u yen toon ila subahana taala yala faami dina kam faamu sello ɗo arsi kan kadi gollitirgol o arsika en gollirgol ɗi laawi ka moƴƴireji ɗin heɓota ɗon hara ɗi fof majji laawol be laawol hara e jokka e ngol heɓe moƴƴireji ɗin wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin